Angel Secret je ušla na svoju poziciju, ukoliko se ne varam šestica je u pitanju, Brastijas ide u boks broj 5. Sva grla se nalaze unutar start mašine, trka je puštena, najbolje startuje San Marino, a najslabije Angel Secret. Na čelu je legionar Srb, došlo je do smene, druga pozicija za San Marina, na trećoj poziciji galopira Brastijas. Četvrta pozicija za Little Lady, do koje stiže Angel Secret. Nadmetanje vodi legionar Srb, 4 dužine prednosti u odnosu na San Marina, do kojeg je došao Brastijas, potom 5-6 dužina, pa Little Lady, zatim Angel Secret. Na čelu ovog nadmetanja je legionar Srb, ali preti Brastijas. Iznutra legionar Srb, spolje Brastijas. Na trećoj poziciji San Marino, na četvrtoj poziciji Little Lady. I bit će to okršaj legionara iz Brastijasa. Iznutra legionar, spolje Brastijas. Poslednji napad Brastijasa i Teodore Radovanov. Iznutra legionar Brastijas ovo dobija. Prvi je legionar Srb, druga pozicija. Treća pozicija za San Marina. Četvrta pozicija za Little Lady. Jedan je odlično. Odlično je. Molimo da je